potato gets yammed on. Cutting board let knife galadon. No pang knife anya safety at young hello mangdon. Ano and potato at haka kasil donani. Not fit in not fry kan dia. No fit a no fry don ani. Anot uluk le thei te ani Atei chu. Atei ti zo to mi Wi-Fi vek to mi. I what do we done with the car? Yeah, askin nen khani rose don ti na mi tai te. Or skin yen iti drawn fiber a cha. Nia de kalon. Alu silme kani Atei in so. Atei tu ya. Sil chung te hi rei thei mei sia mo. Tuna alu ga cut donani. Safety a donin gun don. Apum lian then khathi chu ta na harsa a ka chan tet sakani. A size in anga apoi mo. A size in anga khat apoi mo ti ni chu. Inge Atei size in anga khat apoi mo na chan. Aming donin a aminai. Ya dik. So chang phel a chan bung verem rum to ni Atei chuan. Cái này chú cho chôm thiam te alu roast thiam te kan nei to a kan nula na sa to nia Keju potato kadu baklawa. Anu le apate holinate andu. With keju pasta le rice kadu. Roasted potato kasyam here. Anu tentuyan dia. Du bangjon kasyam saktonani.
end of this month, 8 years old getting on. Atei 8 years old นี่ต้องค่ะยังไงค่ะกันตีต้องค่ะ I'm doing cooking with 0 on. Chân bé nó sẽ rùm to nó so Atei hạt tụi em Hello. anh nói mi tí mi Oh. eirawngbawl hi nuam ati Atei chu voina cupcake kan siam ang kan te ma se kan thil kan hunin a dei lawa kan dor kan kal man lawa chuwang chuan karlia cupcake chu kan siam mai thei ni brownies te kan nei ma se kan siam chuan ei vak tur hin om donin kan sia a kan siam ngam chia lo deuh ani mamo vak lo ei deuh ei treuh tur chi hin om donin kan sia a Cut Zoa seasoning a dot donani. Tuan seasoning a ladon. Unau me. Omlo nang pakhat zo ku en mai ro tai te a omlo ni ani mai thei I duang a omlo chuan Onion powder. Onion powder pui ngai em tai te Nilo. oh Garlic powder. Parsley. And Inge dangi telle don tai te rosemary. oh Tuna olive oil galolang. Oh, so galalo. Olive oil without masaberana. lo piang cho tai te kha cho a khat deuh hla kan e kha ton chung cha kha te she phatang ni danga chonin ama hanin ate a kan bun chwa ka ti han a da thiam me a hoin chu a bom lian ron la chhuak tlat mai nei kha Onion powder good didon. Onion powder here at a boilo. nia poi lo
garlic powder gadot left on. Garlic ju a tanin andu loa ju bangin gadot vaklo door. Parsley gadot dorn. Parsley he a fresh di loa. Dry leaves andi. A thing uluk mei sia maro chu chuak reng reng ka hmulo. Okay. Thil pakhat ka soidu chu Atei hi a thil ti reng reng hi ti than phei chu system a nei veka in dot dan hi tikha na in dot dan dik lo chuanin a ti thale vek zela man mo chang phei chuanin ril ru ti ha thin ka lo tur le thin ama la chu a do thei em mei le ngala tuna po hei rosemary da ma sa thin kha da ma salawa tal bu ai deuh hlek ani. Rosemary gadot dorn. Rosemary he driveway up dum delt ganay. Yeah, fresh kan nei chau me. Drive for ya Arizona po khan kan nga. Ate tok to lo me. To. Beju a fresh gadot loa. Chanju taste is strong gadot. A fresh one. Seasoning gandi zawa. Gano mixang. Fresh gadot. Chadaw and mixed ani. Radawa mixed one at we don. Yeah. Mix chat ngai ti ni cho ate in. Saint vanilla. Oven heat. No pangaliana. Subangin. Kala operate Taylor wani. Apa in oven bin on second. Section roast, 400. Convection rose up and baked on any. The dumped on any tray out. That's one seasoning let oil fit the dark chadon. Ate chin de khain chin het try me nang che a. That's one oven ready hun kan nakam. Cheng te gavasilam. That's one 400 degree to
Want me to hold it till you get on the chair? That's one oven up and that one. Daddy and Min we done. ป่านนี้นั้นได้รู้ตันนี้แค่ The hand 45 minutes are already done. Potato already thought up. A surviving traffic got done. Yes, you did. สัตว์โดนเอาไว้นะด่านะตัวเราด่าชาวก็โลกันเนี่ยเฮ้ Daddy and Min helped on oven the top door in. Oven at second gun the top done. Careful, it's hot. Here. ตุยเมลIn who am a 3 door na to. Now na paper full door na to. อาเตย roasted potatoes ยำจูอันชินังอาลู roast จูตุยโดนไม่หันชินี่ลาช้างตุยลึกตุกรอเสียตุยยำใต้แต่หลบไว้ละ A 3 la duck. Hey, he roasted potatoes yam down and e. Galore, Milo and a We love you. Bye bye.